Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong bat kara karong. Tingilong ba kumbalong Honorable Deputy Stephen Sero, ni don ka medical ethics, ka bangim long ba nito. Henry ko menta komite iwe na ki balong positive iba na po jaya ilapan manahi. Telara kini balong positif ki pen banahi ngingim dan jing bet ire ngim dan jing thot te kamun ngi kentu ki ngi kerpat ki ken pen banahi nei lara ki pen banahi kamdan kanu lara pi pen banahi katu ka jing ting bat katu ka stigmatization ka bangi yong ka suja la ka chai mo kamdai bandam ka jing lara ndai nakaliang ka sarkar hi ngen ong bi tai pangam ta te kamdan lenti ngi hadum ta nomor la sai lara ki rai ngi shakut si sei bra ka jenjar ngi bangin explain ni kata Sendang kenteng ngila bani suatu mentang anum dan nang ni tak labun palat mo. Kanyu BSF ni majority BSF ni di sendang sudah tang arut kentai. Bangila pada mentah. Laingot bayi ki berangkun. Kita tang syam mentah kani ki ayu katu kani ki balong ayu kum kani ka ngopat ngin hable no gitu. Mo. Hai ke ni tambah pat ki district ki don de. Di district ki sedang lagi jong. Teknik lalong bakrea kanu no por ki sale. Jika iu long jadi kacang ibu, mungkin ni kena parah. Aduh, mentah ni fikam ibu. Don kies. Ngimtip fi namar bali mentah katu kalau along under curfew. Bo, kalau along containment zone, katuli containment zone, gitu area berhad. Tinggal asim ki sampel hadu mentah ni kami positif. Tengam ngimla banong mangila contain katu cakap. Tambah kalau bagi ki positif ki badan hang tu ngila ayo lut ken. Tengin nang yai test hi man kapur namar yo kidon gitu ki ba 4 pau tu virus ngin hap test biang hadin tengin sapet ya kata dari kumakalong mentah ten hakin nak itu ngikam yo syo doktor nek tu nyop buai tuli ki cluster bapila benar ini ki containment zone ki hab tu ki cluster laraki hab ka tu ka gitu containment zone laraki hab tu cluster kemun ngin hap test gitu bakat tikini containment zone ke bangile mentah kalong kumni laraki tu ki high risk ki bari nang tu containment zone ngila test ki long negative tang ki sapalat no ngin tu containment ayu containment area bangi ya katu ka jing mana ki bakat ngin sapalat pada ski kamut kumta Asal berdiri lockdown kita random testing ini ada. Hoi ken kabamut kumta banirap ingi katu bat random testing bat ka ayu mo kamdan case apa cenapati katu mentah tambah long katu ka case ka badan nadu hakini kisi ngila pelong containment zone ni katu ka area ladang ngilale itu ki random test ngimlap ino balong positive tingila pelat no kan gitu mo baro finpage itu containment zone manu balong positive na kanu ka caka dentang iweru ngila pelong containment area gitu kanang bakari ka message kaniya lut syaki nongsong snong ru ba lada ngiyo kanu positive case kamut kani ka bangi de banle long bikindup kanong acceptable lupa yaki bikin sutu lupa bala ngiyo positive kanu kani bangi le containment zone kamut bangi mana banrung hapo lanyo tangkat tu kani kiba degi essential service ni ki health workers ni ki police kat badai ngiyo lat ban continue ki hai tu jaka kanang lagi namar ngi kat sa mangilit menta kitu ki jaka ki bangilit ya kitu ki yeng ki ong oi lalit hang tu oi lalit hang ta kaya bahai ngi te larangi pelong containment syatangi katu ka area larangi test hang tu ki bahajan tam ngilap bagi long negatif kamut yang ngi ga ai ka jingska ndai langi lala positif sibon ngot dai tu jaka te kamut ni so tu ba ka la stang spread ki sipai kin test hi lagi jong ki force mo te boros kata tang kini ki bawan dak kali la jong ki sipai ki bawan hidak kali la jong kamut gi habban follow quarantine jong ka state ka jong kamut dawan ngin hab yalam ka badi 10 ngin hab lam 10 ngin hab yalam ki quarantine center ya kini ki sipai bere ki basa ba campus jong po gate mo ta ye gitu te kin tesi ke military ulale yang te hapo military hospital u Assam Rifles ulale la ka jong CRP ru la ka jong u BSF ru la ka jong Kira testing ni kalau bulan ni dia lesre pek ngiyo kan ningot pada ki positif na ki armed forces ya bun ha kiru ngila ai training ki wan training lang ka jo ka por ban ni Kalau mesin berkius kalau kejuk mesin ber. Kim test gini.
Ke testing center hi ke datang partial ber ke negrims. Mo ki datang ke sample collection. Sample collection ha. How long they will on their own collect the sample? Sample sa pha bre. Brosh katang ki pha be chapo civil hospital lani ki pha signi ki collection center jungi. Te ka dan overload ba ke nyengi. Ka overload palat. Te menta la ada agree bat ki ba ki ru ki don la ki jong ki breu. Ki don la ki jong ki lab technician. Kin sim no hi maki ke sample ki sa pha pada chapo negrims. Yang mesti macam-macam tak pernah kunjung dia apa? Yang Yang mesti macam tak pernah kunjung dia. ke mendai borok we ka dong tang itu jakai badai kentat jong tu basyong itu ki balong positif. Alang snake pada doktor? Jauh alang snake? Nim don ki se jalang sing. Kadang kani kau yang kias kiban yang kah baru kan grup ni jauh kan pet. Coba buat kias snake. Oh hadu mentah ngin pat yo ya ta. Bang mau lain. Pi ka we ka long ne mo ngi de ban su tu ka we. Lada ka let ka 108 ha ka no ka dong. Kamot bangi pick up gi balong positif. Ngi pick up ya ki ban test. Mo. Kani ngai phi. Kani bang ngai phi. Kani kan long correct. Kalau incorrect kan, kita long positif ki yo hang ta manu bai Positif tu tu orang ni kadang. manu ba test ki bi long positif. Teng kini ki kali ki jongi ki 108 kirung ha kisnong ki thau ki pick up ki breu ba ki let test se ki jaka bangi de ban test kum civil hospital ne hapo pulo bangi play mental ni shenigrams kamut ba hapor bagi yalam ki da ki ba ambulance ba ki de ki positive case nomor nang tu na ba ki test teng gitu ki balong high risk ngilatip ngilabu lupai ki quarantine center telong ban penbena yanu bekilang positif tempat yo sana po health department kalong babakla let's see pila ban long correct ya kata tambah kapahaban nai penbena hadu ngenda penbena mangi te sakawi ngiladap ong hi ba ya kitu ki positif case ke bangyo ngin pentip sikirang basno teng ingi ngimlap kloy ban pentip sikirang basno nomor beling ngi haban verify ba hi report kumenta kasi ngile station nang mensong man penpet kata containment zone nama rapor ki fili katu SRF kitu gibre ki ong isa hanong mensong tamba kimdei basa hanong mensong kidi shewai pat pike kata kadi menin ong ifi laingut na po nong mensong arngut na kitu ki bas ong badai nong mensong kidi basa shamopat kidi batrei na kuin ki central government te kabut kani ka update pada ka jong bar khot ki kes ka nungut ngidon ka nungi ka latest status pada la chai ka singan sa in detail bar khot kanu tali ki don ki kes hapo is kanu ki ki force ki bar ko mofiko afi ki chatang thai ngin sa ai to bar khilong ro ha ka ju ko por ngile ya kani ka ka RT-PCR tangba tangka wei ngiu gitu ngalaong fi ka final decision ni na kadang ka jong government na kadang ka jong ni na health department kalong ba ngiu ngi haban assess namang ngila ban contact trace ti kini barkhan tadi bangimla asu ban contact trace kini ngila ban ong bakade community spread em kim dan koran kini mana em kini pecini ya kini ni ngila ong nadu ningkong ngila ai ke you nomor beling ong ba kinu ki bala ban sumar po yeng kin sumar po yeng ti kini ki doctors ki jongi badai nang tuna urban health center kila lipet ya kitu ki bomdan jaka po yeng ke bomlong ban bu po yeng kila lam cepo corona care center kitu pada ki badan kamera yeng ki bala ban isolate hi po yeng lajong kila bu be yang tu tambai ka tu ka cakap pada lasir